Anybody can write, anybody has the raw talent, but then it's how do you develop that to be able to write poems or write plays or write stories. Il-poetessa Malika Booker li hija wkoll ir-rebbieħa ta' diversi awards fosthom il-Forward Prize għal aħjar poeżija għal sentejn infila fl-2022 u l-2023 temmen li kulħadd għandu talent għall-kitba. Iltqajna ma' Malika meta kienet qed tħejji biex tindirizza masterclass għal Festival Letterarju tal-Inizjament. Jispikaw l-elementi ta' multikulturalizmu f'Booker, berruq mill-Karibew u Brittaniċi. You never know if what you write will stand the test of time. It's time that tells that, but what you do know when you do readings or when you do festivals like this, and I'm in Malta for this literary festival, when you do festivals like this, what you do realize is the audience, you know, when they're listening, when you finish and the audience go, and the audience lean back, or afterwards the audience come up to you and say, that happened to me, or that reflected my life, that's when you know something magical is happening with the writing. It-19 l-edizzjoni tal-Festival Inizjament għaqda letterarja li tippromovu tkattar l-apprezzament tal-qari huwa mirat li jibni pontijiet bejn il-kultura lokali tal-letteratura u dik internazzjonali. Bata kittieba Maltin u barranin jindirizzaw kwistjonijiet ċentrali għall-awturi fosthom il-kreattività, ir-ritmu u t-teknika tal-kitba u l-globalizzazzjoni. Prattikament bil-qari u anke bil-mod kif jippreżentaw l-awturi differenti, u apparti minn hekk ħanaraw anke l-istess letteratura f'lingwi differenti, ħanasimgħuha biħsejjeż differenti u b'ritmi differenti. Inizjament ilha mwafqa l-kwarta seklu. Il-President Claudia Gauci qalet li l-festival innifsu jevolvi bħalma evolvit l-għaqda matul is-snin. Navigazzjoni ta' letteraturi differenti, ta' ilsna differenti, imma anke ta' ħbiberija fil-verità. Il-festival inizjament ser jittella fil-kampus tal-MCAST nhar il-ġimgħa 30 u s-sibt 31 ta' Awwissu.